Dwar Bogri constituency lo, ake hai Richard Tok Bia constituency lo, lapen piniladak APHL silong jakong nang pidun po lapen det khailong ri chirai kom nang ji pula bangso ki paman po na mailong me pu apan nili churo pigji ingtia sang ho apornang pi ponapot lapen nili amen sungote dingo po APHL si apan ke kroy lapen kacipaduk risonim so youth wing atau mapan lapen women wing lapen constituency committee lapen piniladak congress pen senior leaders lapen lason si jakong horang nang pidun mate nang ke join don atum pan andame kache song akardom mate ki hai akardom nang tum pan people juri lo kardom putame ba sarkar jong si chok se lo pulodang te puhai ma puhai nang ji ma puhai nang ne pulabang so aron doma we pulodang te du article 19 long tum lang namote thek long po freedom of speech and expression sarkar tum jong si ki chok se do ko penapot ile tum jong dun lote ajak tum phere duk di puduna he kopini nang net cek na kopini ile tum phan na pasun krung na ba ili tu mapha APHL si jungjunga tom phan ke nang claim lo pili pudun lo pulotang de police nang toy po mane APHL si tom phan lupik pusinang iti de mikiro kora pumhet ile tum senior leaders penda than lo kedi but now we are not okora now we are not foolish ile tum non ke lule si piniladak pongdong atuman ke reset atum si APHL silong bang kalima kalang ke reset atumang silo di kilu atum ke bang dam thabar ji ke nona po ile tumak he kiddu kisung longri longpat ke be ke chetum nang chirai thiblo ile tumak he tumar reng gisu chithrak me department atum ke dam tangan ingkan da me midugi rung atum officers atum bukat jana long tame sukhan jana long tame areng gisu somsi thekpon long ning dugala kopia pot piniar ni action na hedet kopia pot council tum do joy kopia pot ha hedet ki ha he alam the mane ki lu pot lage aron ga chini ne pon lasi aron alu along pulo constitution mate law is the command of the sovereign backed by sanction pula labang so ketok mate la law course long jurisprudence pa subject long do lasi aron henlo kang tuinai kethenai ahukum lu law is the command of the sovereign backed by sanction pasipolo kumat malabang so aron alam ki kroy kretum ke kisung ben ke jokon elu lake progrek podi ilitum district district 1951 long lo pharu kresit ke bra phoke bra sik lapen pharu kresit ke bra phoke bra hini ilitum council long lo chelang nam tha ningkan kwan lo 70 years itum cross ad lo di penengan kopia pot handbrake long le det ile tum kache song kopia pot le dam le det lake ile tum thi hek pen ile tum chini nang le jong si sokero rapor hut sokero ke tum chini ke di hidi dore bangse sokero hut itum ke ponai ke pilo nokke grangsu noke rangso ke ponaya hosi chupen sok rodam rong pute chogima rod me ma chupen rod no di lapen chugang ti pulutang te ke si pen sing ti bige di napit pen ar long pen apu ko da moy oi pute chogima amex si dorongi lage di lasi there is a provision given in the constitution ile tum constitution long apun acak ason amung atowar ki picok lim labang so haladak ki ledam nang jia di malong labang so atowar pen itum ledam di pulotang te itum long di ile tum sik sidul itum panang pilo sik sidul komada pansi ki pinchong lo alante lake itum tribal panu lake itum chethan piglo lapen kachini ne tumana chini lo sik sidul ke aron lo inglong aso tum pan ki piaron lo inglong aso tum si reng nang chot po long lep helang ajakong bisararon lapen council lo election karjap ajakong andame inglong aso pansi pichot lo ande inglong aso pansi pichot lo pulotang te ke pege che ko na peno nang ke blok ke
la hen loi tun kilang dam daya ba lasi la bang sok ke be kichi nange tet long plot alam the bang ke 1951 la bang so district councils rules pudu 1952 si tum council ke long apot 1951 hot ke district long lo amat district ke long pen amat aron ke men pinchong pit un edet elected body abedet kangwai ko son si kangwai maso abodi abedet masi governor ake hai Assam governor ake hai si tonte komarli nang tum hemprek district ke longe lo posi non council kim ke ako ke ningkan ke thomba ka farman labang so temporary rules election ke pa doye phan aron nang pinchong pi posi pinchong lo mo nang tum council kim de lote nang me thang pele komada bang putum si election ar japjima komada bang putum si voter list long amen che thablong jima lapen komat akhe tum si election along da kache pate tum long jima nang me thang bale chipuna chipin chong no tiar no pomat tiar jije lasin non tum APHLC pen kopia pot che song nang ko non la bangso district council 1951 a rules nilitum achet hebelo thiar lo puchini si ake hai sar jai ka thanang than si high court long tum case bidam no hai ta hai de high court tum order pilo council aphan council tum claim de no voter list aki mi pinchong thuno pusi hukum thulo amat claim hai de lasi APHLC ke amhang pathek thu hoi na ko ba pereng thunang ko lain lo lasi non puthot gang thuna hem prekalam de nale tum mathama BJP tum hem prek wan thek ji bo he de niliga sapta ning the 0% kopia pot ning the polotang the voter list selam non here na neloti kumali ho high court si ke thema state government si ke thelo सरकार से थेमा कोर्ट से थेलो कोर्ट से थेलो कोर्ट आ हुकुम अन के स्टेट गवर्नमेंट तो मानता क्रोय वेकनें जी आथेमा कोर्ट प्रोतांते आसाम लोंग रिलोंग के हाई कोर्ट हेलो के थे नाइलो लबांग सो हाई कोर्ट पेन को पीमा के पंगदा बा लामराय की पीके क्रोय वेकनंग पो गवर्नमेंट तुमदा ओंग दंग तुमगे वोटर लिस्ट ले कांग थानो ते कमाली रोन दो कोगी पु अरे आरोन से थे फुटांग ले लोगे अंदे मोपेन ले थानो के दी आरोन ना किताब लोगे तो आरोन से थे लो फेरे नंग ले लो अंदे पीपोर्ट क्लेम के दे के क्लेम क्लियर बांगे ला हेलो जोंग सी तुलिराम रोंग हा बातिम कर ब्यांग लोंग जोंग सी के बेगे ची आमेन इंग थान देत पुलो तांग ते नेक्स्ट के रेम देत पुपो का फेरे तुलिराम बा बीजेपी तुमके लासी वोटर लिस्ट अनिंग कौन चुपना है हिले aku moher jong itu mas speaker pen than lo muna chohan ke hello le ping lo dake west kar beng long kopili long si dia hem dolo di hala phale chunep dam check ha he jail beng thot ha he de la pen tax department tum boreng nange claim atum dak miduki tum areng nange so la ha muni tum phan dong si protection pidun de polo tang te 244A1 thegima BJP tum वन ठेगी मनंग थान था ठेक ठेलो के दी ठेक ठेलो लगे कोसन लो अपेन पार्लियामेंट लोगे कारबियालाम चीनी ने स्पीकर तुमगे आहक लो लगे हदाक लाम कनिंग जे नहीं पोते इंग्लिश टेक्स न पो काली पोते हिंदी टेक न पो हदाके लासी आने सेता पुलो आरलेंग लाम पे नाके हाय 244A नंग पिनो हो स्पीकर साहब आके हाय पोते बांग this fellow you MP honorable MP what are you asking or what are you saying पुकोगी मत इंग्लिश में दी MP जी आप क्या बोल रहा है पुकोगी मत दी स्पीकर तुम था आर्लिंग में निजे तुम रोंग थे लासी हदाक लैंग्वेज तमें निजे टेक्सचर नहीं अपुन अच्छा इंग्लिश तमें टेक्सचर नहीं माने honorable speaker 244A article is a long standing demand for the Twins Hills district, that is Karbi Anglong and NC Hills. Jo, it is a long-standing demand. So therefore, Honorable Speaker, implement it. Puitum pudunang po, itu masarpan pudunang po. Non ke bang ke damtang uta bang ke. Non MP high hilang ningkon constitution ke kamang hu
244 2 di hadak dun dila dun dia aku nege Kanarwas kamang hu di 275 1 pu kamang hu mohodak parliament long letu chok ya keng klem tu hurima posi nege mata da kit hegang sei bang parliament long ke kali magalang di 545 MPs are there in the parliament top leader tum doi hodak ke tek PhD doctorate master degree ke chali tum doi I tuma MP bang ke class 10 I putot kali lata halada aho kalam thanang ko popo open school seba board pendangli open school pute ko pilone ni kunane dun de pin manong na mamlok lo ne pilone chin de le seta open school seda qualification long ke to lasi non niliga chinia teng de di no moher jong pulo dun de ako ne kamang hule hada ke 545 tiu amek nang da at GMP tum hada di upper house and lower house podoi di lok sabha pen rajya sabha podoi parliament na hemaro indeng hini doi non bang ke la lok sabha po banglo MP ke lasi hada ko pulo lam sedan po mo itu cuki dor thaki pudiane siata dia letiu lagile mo tu kole tu gujibo no le tu ya boibo are lage cuki dar phale tumki man gali mati ho la so cuki dar kamat ha kang chimche bakke ha he posi ning kan trok si kebra ke thompli penenga nang le lalo bang ta mikiro kora ke thek the pu bang state government ma ka chong de ako state government dum ke moda chini non ki look ke loma pansing vai pola tongke ate aning hang aling di kaita yes man be himonto nang pulo super state tu are lagai theklong magadi ho the constitution of India dak nili lang law kadoko we article 395 article do angdeng pi pharo thom rat rok se ke ba phodu da na hoka tokte je dak super state pingchong un ba super state lu puke karbiang long ma piman un puke tokte angke pilo itu matuliram asiam to ke bang himonto to ke oh itu super state karbiang long is becoming a super state po hai this siam dam kang nek do ne mo sing kita hai po takher rak tak nai lage di takher rak ining da ke jang je dun lai mure to ma thek dun lokanta bang ke kopia posi karbiang long is becoming a super state means what is the deep meaning, what is the root cause ki luang posi nang super state puta ai begitu dulu mati kali magarang di ki luo porlo lage na hok tawe coba mone college student dum do bade papu utha hai political science major ke antum da doi da chali do na hok tawe super state ke pal du autonomous state pudoi separate state pudoi lada ke tok pot de article 3 article 244 e doji anta hoy pula damene abilong et ke himonto bhansi case pinaila kopia posi case pinangji polotangte ave pin hormusi edi ave pin hormusi do porada pan ke than ke di IPC Indian Penal Code mate kangsai aron pen latuma phan case bidam nei himonto tompa ne la Indian Penal Code lo yo la police atum judge atum advocate atum ke en kangsai aron lo IPC boldi Indian Penal Code kangsai aron munit pithi lo ponte kopia section pen se kangsai ma hasti koan si jel do nang jima la soron lo engke da himonto kaning je ke super state pukadi super state puke constitution long langan tabi ende avi pulote kacho bailo kedi kacho bailo kali magala angke da IPC long gitu cobairi besi jaga gitu दफा 420 पर जुलूम बफलियों लो सेक्शन 420 बुए 420 को मुनिता बुए दी ला 420 वेदी करेंगे तब कली दा IPC लोग दादू नेली पोरही दे पो cheating section IPC 420 cheating and dishonestly inducing delivery of property ke pacho buy pen ko mane along le pelang ba ko mane kopinya hormu la poson ke pacho buy pen pon de polotangte la phan ko an lo ningkan proksian jel beng nei budaki
Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person or to make alter or destroy the whole or any part of the valuable security or anything which is signed or sealed, document which is capable of being converted into a valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term. Amor sing this bang side dudum po. Yes. Ko ane terak me alam di super state pitum constitution long avi. Abi pin hormu si karbi ang long tumpan. Laan nang kilang rempensi itum hanang ipudi ining duk pikangjang. La sona mo ke bang be leader tumpan ke ilitum vote pipetet nahi. Kalima kalang di la sona leader tumpan ke itum vote pipetet nangji. Vote jogjet nangji lapen itum ke texer atum pansi ilitum warsai pinangji. La si ami si hetame constitution English badbe pinamuni si purwakwe pinamuni si hala 244 tu budak tengdun krai lo gedi 271 budak tengdun krai lo gedi bang non pa viral det terak me medi la si amun nit ningkon non penenge kamang hu di inu da MLA dula beda singleng reporter to marjulo nang li ke sarto pilo nang non hide lo ba hide lo te nang li pilo klem non po prangsi puji phukso de MLA ta prangsi le ka was thai don po article 200 2000 podi kali magala lada non man nang li tum lang lo poti kon article doi la ho 395 de tharo ke thomra troxit ke pra pho angdeng pi do dakal nasi nona bangke akenai do ko kamasi government tum ingcha pon bom lo tharo pira troxit ke an do kok lo non ke sita ladake 395 article CB pon lo ante suri hini article ki pa plengya phan ke non pak pho bak India constitution to ko thuna ko phosi BJP do mane legi pudun thul 2000 article pake nang tumri lap jupang thang pur da kita se jutu kok po ang deng pi bang long le pena pla ko pur thuli po ko nalo 2000 ke hopote long le ape ko nalo ke long la ga abi det ni la si cheplang prilu ante constitution of butulu constitution is the supreme law of the land nang le tuma phan baile tuma phan nang kerai ahem phuke aron hello ni aron hello la hello dia ta hem phu non ili tuma hem phuta la hello la ke do pena joksi ili tum hem preka farman article 244 a ta dak sike dulu article 244 a bang hedi la dak 6 schedule long mang ke avi hu de nang le tum mang hu nang ne nyeli nang phan po la dak 6 schedule bang ke article pulegi tum ki punai kali paragraph pusi dake ki pu kado kabe angdeng pi ingkoi rai si ando dako 6 schedule long lasi ajak tum pulo ki chairman kuna lokang thani puturi rama ningthi ko sahai pechel sidum than tabre kon nada ki chairman gang thani ko na lobe du ningthi constitution ke lapu directly ke tokte dat madedi lasi apur ki mo chini ji pulotang te aprangsi muni da phan biodata english men ke di biodata chini nangji nangli konat arong si ke doma nangli men ko puma nangli sarpia men ko puma nangli sarbura men ko puma ronga men kacali konat ma di biodata pur hinangji lasi ladak sik sidulong tadu constituent assembly debate tu halabang sohut constitution ki thip ke hengatum lam gachidana podoyak dak arlu malomanta ladak purhijir lo pulotang te hek longpo lapen isi abang itum kacini na bangke paragraph 20 ang deng pingkoy long pulo tribal area pane ilitum kang niti karbiang long lapen NCL anke inglong ahavar pusi la 6 schedule penang pangdak piden ante inglong ahavar pulotang te ilitum sehem pulo kedi ilitum sehem pulo pot hen puru le choejitame cek inghin le choejitame lapen ajat ason long le arlo kido ason anta
ili tum sa hem phulo to minerals resources di mineral resources longli ar lu kido lapen athak anta ili tum sa hem phulo amat non ke ili tum hem phu kali dia son jeplang de kopia pot ke chi do jo labang so kit chi phan ke tharli ji phulo tangte ke theng ke chok pen kali inde konar lo aron lang nang kokpo aron labang so 6 sidul kopia pot si pincong ma phulo tangte lake inglong arata phan kerai kom verje phan si ke pincong lu lang loi tum ning chi binai ke only for tribals inglong so phan chaji lasi tuliram aning thiware re ne pinia pesa thandet po non mane life lang dung lu pote tuliram ta pachini thule thot na ho ang deng pihini paragraph 2 sub paragraph 6 along for hilo polotangte the governor shall make rules for the first constitution of district councils and regional councils in consultation with the existing tribal councils or others representative tribal organization within the autonomous district or region concerned, and such rules shall provided for. Labangso itumhan district council kipang ni ceng aphan governor si alongso arulang salam pilo monang tum council tangdete nang methang let chipin chongnut kumata khai si election ajap longpo kumara tum si council long votarlis amen che thapung longpo lapen kumat akhe tum si lada ko pilo ke pukejo kumat akhe tum si vote jok longpo nang tum council long chingwa den angke dak angdeng ping ko long pulo tribal area ante hala election kar jabi ta tribal amunit nang pu voter list long amen gach thabita inglong so amunit nang pu election kar japin ta inglong so amunit nang pu lasi tuliram ake ai nang langdun ponte ne thande po 6 sidul page 38 paragraph angdeng pi hini angdeng so trok c d along alang langlote hek long po c along sine puri po the qualifications for voting at such elections and the preparation of electoral roll qualification for voting ko mat akhe tumsi abang phu tumsi vote chok long po latanang tumching wai no council long ho dak assembly long kali council long ching wai den angdeng ping ko long ke tok ke tribal pulo ante tribal tum lo ko vote chok loi tonte pini pen council long executive committee do na from today paragraph 2 sub paragraph 7 shall be effected kuitame tok nang po pinang po as per the honorable Guwahati High Court we adopt a resolution that from today only the tribals are eligible to contest Karbing Autonomous Council election putok dat nang po yo joy oti ke claim he di claim play that amun itu ining jang je mimi lapen ko mata bang po tum si voter list lo amen thapi ma putok den non High Court order tangel lo ma di tok te kopia potok tidak tulutante lake karbiang long pan bakar biak he pan kacing kontek tel non example pudam na mohejong speaker pen pulo gadi muna chohan mane nepdam check hai helang hempre koson la tum wan podi hempre koson la wan po voter list claim moi pu a hemak thik kublo ti yoi tumga hem thik kublo council long gadi claim moi pan ta claim klete ante parliament long helo pick deal hitula mopen pulo ge lut lia france confused mokra ke 5000 article puda ning jida mine pine chini dun pin holo take mp to ke ne la si don marli tum nona banke election na pornang le rok lo posi ni piding wai dat po election kopia pot padunang ko lapen kopia pot ili tum mesena bang puan ngwai dunang ko election buke bang pu bang pikang wai pulo it law relating to election po kita balong gatoke bang pu bang pikang wai la bang so bang pu bang pikang wai ke koson lo pongte vote ki pipensi ni nang phan nang liklem thek serlo APHLC party a president ake hai sar jaga thar thek serlo apuna chak choklim lo posi hempre ka farman ne khe farman ne jutang jupara farman ne lamaki farman nang li phansi nona ke vote nang jokdun pu la son lo tum eklem nei vote ke jok pensi tum jakong ke pilu lason lo lasi kopia pot vote election dunang ko protangte ili tuma det ke leader tumle jakong ke do gali ke cheng si ke de MP ame thang vote yok blok te hai mang than tha hai he ke di hai he
lasi rat along si jakong do lasi dimos kretos polo people's power mane election holo te o phi o ni o ik o mu ne to punu to mihai to saidu jo election nang kele lo si nang liken risi ke bang lo jo kopia po vote nang corek nang ko lake rat tum long si jakong do ko kapulu lidai tum long kali nang ni tumalong ili tumalong si hai he ko ke tumalong si jakong do nang li neli hello decision makers kumara fansi tum pahai dun poma ili tum long si dulu laso abang pukang vai ke thek thea pot loksi ili tuma khe ke api chiru ro mane development ta bedet lo lu ta lu bom lo ali dar tum son se atung ke ngamar lo punya tumi puwer happy atung ke thelong lo ke di happy atung ke he bendi atung ke he di the pa me nane kek juk ti ke dia the da he la son lo politics along pelotang de tum ka matha ba ke apok tilo nei opok the duplo te lage thek pik pu pasi ong tum ke ki tin bon kali magalang di acu bang lok prenang po ni tum handa na pupu EPSL si tum ge osomar si chon pro bravo ko po anta nilita 35 years lo pilingan ke hu CRPC long ke tok do kangsai aron along ke tok do di osomar puke komara tum phansi ki pulo lake ke nep ke beng ke lo aron de muni tum ke no claim dat pote koson se ke nep nei ma ke lo nei ma aron lo ladak osomar tum phan osomar puke hok dam ke ningkan kwana tum phan se ke hok dam lo dak nambak lang po dak puyo CRPC pulo lake ho criminal procedure code lake muni tum ke no claim dat pote ke beng ke nep aron lo lapen bel ke en ke pijok thu tala so CRPC sian po lake nang sot ile tum kato ka bita chinam nang ji ador so e pharo pho bak sen jila itum ajak kong chini po na sedak pulo osomar bu ko mata tum ko ningkan ko na phansi osomar bu pulo ladak pulo juvenile or child mane juvenile lapen child puta meaning ke sibe rade child means a person who has not completed 18 years of age ningkan kriner ke pleng pritik ke osomar ba usu pusi pupu nasi pini ningkan kriner ke pleng pri puka velu bo pejal silo maduma avelo gedi seta EPSL si bange osomar nang chon pro pra puto nai pu tar mane BJP tum kama tha bangke achu lok pre di ang mum kek bon la pen chin tok pang lonte hembrek wan pu pusi kama tha bon pusi ni kama tha damda sita aron longke na hok ta tokte de nang chulok pu te nang hembrek wan po chin tok pang lote tum hembrek wan tek pu na hoka tokte sita hekser itu tum cesong hekser pu tang te itu make mang bang lompo lasi nona bangke election na pornang le rok lo posi kang vai bang itu ming vai dun pe mi nang pu lapen labang so kang vai ke ko posom si ile tum kang vai dun thek ko pulam te aprang si tum ke claim nai bangke a party phanda lang dunon study dunon a leader sa phanda lang dun chari non claim thek thema a quality bang tum lang dunai nona bangke ong dung tum ke lang dun de ne kaida puwer election ari rote ki virati lup nang lei koli dei ki virati lup poisa tilup nang lei hala bang lang dun rong po mesena candidate phani tum invite tum thek lasi laso ot bangke tum chewar phit nei cheobup nei lasi nu thek ceremony pulo ke de patumi ke nere setlo pini bang ke nere thumuchot lo lasi nili pen chelar po yesterday I was clever today I am wise so I am changing myself possible reset lo lasi reformation ki wan ke neli inuet pen une alangli inuet pen une ang ton pen emet thang pen iltum chelar lo pulo tangte lake hemprek ta long vek po lapen nona dihu bang ke lan lo chance lo iltum phan hemprek ke palong do je phan apuna cha bang pho candidate pen ke thek nai apuna cha ke chok nai ke iltum ke hai sar jai ka thar hen lu qualification na ki ong nai lo lapen ke thek nai lo lapen alangli purki mo anda ing chap ru munit buronji anda ing chap ya munit lasi la phan ke government dumta paremun ilu lasi alangli phan si tu mingwai dun paminang pu lapen election a ruike lahai uruno doi tao ration card amen pen bai ilong le tao de election commission of India pen si pangdak lo lake
Athema ruling atum jong si lason ningjeber pulo tangte hala baipo rata tum bangke ludun tulipu lake lasi lapuson ke paklem long dia je fansi sorkar penta kelas sapen pandak ponu lapen election ahut komatnya bang puni lapan than si pijut ko pade ho election ahut komatnya bang pujong si tangkapen kinam thek dum long lok pote video recordum denut de bribery pulo lata Indian Penal Code long sekitok lo bribery pote poisa pen kinam de bribery whoever one along give a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right today komanya bang pujong si nang like BJP phanle vote jong noi ba Congress phanle vote jong noi de poisa ponoi ho plason ek long lok pote video record un denoi lake kwan lo lake punishment ke whoever commits the offense of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year ning kan sian la somne jail do nei fine da chitu nei de la poisa pen kinam lo ka joksi ilitum virbong no don marli tu de labang ove ki mitum itum pen ek labang so aron bang ke pangdak pong lo nang de jail da nei la somne 1 year la pen isi fine da chitu nei la pen isi do thulang personation at election po komat niya bang jongsi nangli men pen nangli vote chijok dampo po kita muna hut BJP Congress amuni tu nang jok pitet nangli kili huda bang ke nang vote jok lo ke ko po lason do kok plotangte lata complain lo lapen kit hitang atum amen jongsi komane jok de plotangte lata complain lo lapen chini de plotangte ko ano lake punishment ke whoever commits the offense of undue influence or personation at and elections shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year lata ningkan si jail hem kang sam dunang ji fine da chitu nei lasi non mangke ne mathalo nangli tum anda chini yat lo de kiri joypik section nang tum kilang ge google dolo mat de section 171B of IPC putok non short IPC putok non google long rinon nang ter ang pungke kopi long ada ketok explanation lang juto lape non section 171E lake poisa kipi atumaphan ahasti kopi lo ponde pertek te bang juto lalo te tum lam gachidan longta BJP tum pan tum parem dun untu de chedan dun rema arom ta iningje dun dekhe ya ta thek pude lega level ma de aron pensi ile tum latum phan chedan dun na kopo la si PHLC tum an bangke aron penil tum an bor ipon na de aron penil tum bor ipon na la pen nenga bangke ile tum hai vek poposi nilihin pentame na le tum phan pachini pon lo la pen non election aprang bangke nale tum vote jok je aprang ong epik lo dei apor he nangli somar last fight posini tum lo ke padus sika che song no PHLC ki la sinangli tum nege pini PHLC lo meeting dun lo setane ke ene chot ke pwedi kumarne kamat ha abang phubang pidokok plotang te nangli tum morning we pen hem arlo nang somar nang hem sor pen chingwai dam tha non adi hu jong si litum pihai dun de plotang te BJP pan ke pahai lo ponte uniform civil code pu aro na pinchong po isia data longke isivet po aron ধর্ম কার্দম নাই তাই সিভেট po det ke cari aron tai sivet po nang jutang ta ituma jutang tai sivet po lahen lo tum ka phire meme na alam avelo lale ka pin cholo te hak ke be ke chia tum si along si tum ta chingui tu nang epo ile tum hap pisat pusar pen nang claim aron na bangke ile tum avite po phire po la pen nombor hini CAA Citizenship Amendment Act pudi Bangladeshi pen Hindu Bangladeshi amuni la tum phan dak kwan krone tum along ri kar biang long non nang bi pula tum phan Bharat Sarkar tum deng elo non election arui BJP tum majority next high dead lo plotang te la tum claim pepo lake lahaing long lam simon ang job pu athai de nyani siata ningje te kang lo sarkar tum masih bang a document ave pin proman potro alo ave pin pensi bangke nang dodun long ba nang dodun long nang dodun tame pu Bangladeshi
Mia tom panang mum kiting tom pandak wan po lake tuma long le phelang nang thia ji apan lo lake lapen la tum phan le jong si van det plotang te ar mudo pipo kar bi tum ke 4,50,000 bet bang la tum ke crore po mo crore amuni la tum jong si ke bang lo pote MP kopilo MP ki pahai donji panta hala tum si vote jok po itum ke kai ta ke be ki chakeng pa karum si tum tu nang kop ni ani sia ta pulo de Orunodoya men pen nang litum nang khe nang det nang long ri nang sumar tumpan cipa vir de kang ri posini ani sia ta lam than de kang kang nek lam kali lake tum kang nek ta podu ka chiru nang ji ning ji parong nang ji ta podu sita non ke abang putin da serious en pontha athe Orunodoy ke neli puverlo bokorba ka pham ki to asom de kilu e jon pen ok puthia so e jon pen si so bokorba acham dam nang kok lason thot si sat pi mar tom panta ni marli tom panta suri ke patang ka pensi ake mea party ake mea leader sapan vote pa pidun long lepen monang sumar tum ba ladak si asar pi tum ta dudun kokpo mo vidon det polake la so bang na tum cheri tu ba jong sinang tum self help group plotang de du pode paduna sedame ke joko bang ke nal tum nang det nang long ri nang khai nang jengja ti pan jong si nang le tum reng fek nang ji plotang te hepe chelsea pan jok fek nang poton marli tum kali plotang te ka matha ki sung tek long tum leaders tum ta ko pisi kar bang long plang poma ile tum non dopom council tum ke long lian da jor lo neli me thang homosti borjan constituency lo di hidi pi di lai pukanal tum ar julong tai po 18,000 along lesi ciri ko ane solar project panon chojor det po council tum hada ki dokar bi phan thar le po latum do thai ve na lo ke do dam pono kama tha ki sung thik lasi bet ki chari long ke apu tar lo ka ve ki lu ame thang khe phan ka ching hon dek thia tum phan ke pahai ke eme thang ta kok that ka chi that lo la ka he no da ka muni ta abang thu ali dar tum phan non ke thar le nang ji tuma polo ke me sen ali dar tum phan tum ke pangi ne ya polo ton bar liet lalo te tum ar adet ke vir velo reng tupo lapen APHL sile ke hailote de ke hailote la ke reng vek po hemprek ta long vek po lapen BJP tum han isi nele ki pukang tum ke lahan lo APHL si tum non sarkar bang bela sita BJP tum phere pik di kai tai APHL si phan lo kang tonji kai tai APHL si phan lo nang sorsa dunji mane ladak pe si chini de lo je APHL si jakong the pik lo ne jakong the pik lo aposi APHL si phanang pudun to tera BJP tum dai APHL si phane vuna pidun rong ne joy po parliament alo lut le ko pen le kanhar was le 275 1 pulipo ne 244 2 pulipo ne unconfident ave pote APHL si phan vote ang pidun rong lage reng rap po ke mati di thek pulotang te khai joy po che pavir nei super state puta ha pode po non bange non next bange ko pilone nang than thui ultimate tam state putong pui pune lata ha pudung po tapi non kopia state pune golden state putong nang pui ne pine halata yes pudung pu ko pu mati basong ke hodi bange nang kang nek joy lo itum chichini de kopi po lo imon to ban kes pipet ke pinang ji mati di super state puka ave ke jong se ave pote ka chopai pote 420 a kes IPC teng pen kes pini himon tu tumha de la si don mali tuma podo lopot ne dor boguri arata phan chorupik ji apen pini top leader congress pen ASDC pen rong asa tum jakong orang nai pidun ke ne kai sitane teng ni ponune la pen isia bangke lahan lo kiwang cheng hote ni tum bang pri bang phowe di tot chomanan ve tum jang phong arum tharawe arum sajun phu tian bang hem long si tum kaching wai achitha sita pini ke upgrade piglo chini piglo dwar baguri a constituency arata me reset lo de kilu tuman ke chikung pune kada pugar chikung ason riko nang ta pu ke dia ke satum he nang photar lok be makon nang ta kamatha de chikung ason pu la si chikung ga lilo pini dak nang tum tuman ke reset lo kamatha flexer tum sai selo la pen long ri long pat asumar tum reng nang jipu hello wing to tapen ke wang nang tum ner lo suni kang ni an ke phang ko kalong ta kang chir kelang ipen chibi kok sinal tum lada ke wang ke ning arong piglo lapen kai tame nal tum phanili chimatha pon bomji lapen ne piju det po
nangli tum nar jabun TV ma nar jabun tete nar jabun TV ji nangli tumle nar jabun TG pulo nar jabun TG pulo tangte ki thi ke reng tane tum chi o busi nil tum hempe ka farman data farman karbi karba ka farman inglong aso farman e branch tame nil tum kachi pi phanda tum chi sikti lapen APHLC tum ke mentunera 30 crore kari 1000 crore le bang tane tum reject dun dei tam kateng dun dik dake nangli tum lam chak lo lagi lam chak labang so ong dung asong ja tum ke la kachit jor hedi tangka pen kachit jor posi ile tum virun bomlo lasi ning birinon nangli tum nile tum anung nar jabon thimol vote ki pipen jakong na pinol sarkar pen tum che danpo aron pen tum che danpo ko piaron pen mai tum gache danai nil tum un an pen tum che danpo jakong long lo plotangte la hai jakong development ason an rata tum phane tum van pilong po de chonon rada tu de ne tum che songpu jakong nang pidunoi athela bangso pir pheloke poisa thakle mek jang sita ali ri ile tum thi ve jani sike lasi thi phia prang ko pia posi tum ime thanga akhe ime thanga dera phari tum che song pia he det nangji kalima kalang di e det elong ri si tum ke thila tangka maha phani tum panung kukna kache song hu de e det elong ri si pur thela e det elong ri pawa le bang lo pote tangka ke automatic si e jehab long bang la podon mari tu sakuri ki pia jakong jong si council long do kok program de ile tu makar bi unemployed youth atom phan itum sakuri pilote dormaha loi malong le loi gedi hala hello ajakong ke lasi tangka phante power se nai jakong alo si tangka dolo don mari tu lasi tangka phane tum hongdun dera che song pam melona lapen APHLC ke mentuni ta pichuru relo ne Horensing biasa ning kon kru pri ni tum ning nom lu de ko to pichi du ri pu bang ke kada ke tren se hang du ro la son gali don mari to APHLC tum ke de ning kan krepli plan pelang APHLC akache song 2019 ben sin tum kache song de 2019 ben sin tum kache song ba ke seng pote peningan ke ning kan pro ke chok lo podi MP nang kilik nang gili thulo gadi ning kan pho kache solang bong pen in nutta MSC den tum hai helang in nutta MLA da hai helang chairman dawe VDC chairman dawe arnam nangkang hon lapen constitution ajak kong pen tum high court case pidamsi ke be ke chairman ing thanai po order one pen arnam nangkang hon pen lake political along non kido bom therak nangji EMC amatum ajak kong dok to kan klema he ne tum ing ni long le lang ing ni long le pin dame akhai sar jaga thanang ki japon pen nile tum labang so kesa bang cepahai tek di tangte mone tum ing long lo pote hem prewan thek dei mai tu non tum hai helang hai ko pene tum order wan der di police pene tum kache song jelang beng se tame tum aron pene tum aku gang tuju jiti lasi bi thung long ke tuliram phansi police atum puser lo tawanis ke dam tang kache song tuliram sar apuni APHLC bilake meeting party ase গটিকে আপনার মানুহ বিলাকে ডিস্টার্ব নেদিব APHLC বিলাকে আইন পৰা হে মিটিং চলাই আছে পাতি আছে পিছত দিগদাৰ হ'ব কথা পুলিচ তুমটা দে লাকে নাই পাছো বায়ালাম কালি লদন মারি তুম কপি লপংতে আরন সে কে থিজু আরন দে আরন লং পুলো নে হেলো কে থেনাই লো পুলো আরন হেমে জাংরে আমে কাবে টিকক টিকি আনোকাং থং দে heme jangre tum phananta aron arjak dun tv lasi pedingi oide po hemprek long letik itu hemprek long letik sik sidul pangtang nama sik sidul acet he peding nama je kathar highway pe ma je kathar MP pahajum bek nama hemprek long letik we shall overcome someday de itu manisi chundek ji pula bangso alam made nili ningji si nilam theri picek lo kado